Right, Jamo Bibia, very good afternoon. Emfa Emra Mandates TV. The Biame Kerry Johnson, and your first day. I want some Osha page with our subscribe. Leave your comment, na also share. Na uniansu enya bi intimi enhwe yemfa nchiaso kopa enko emfama ye subscribers na se da bia na motimi ekeep you going na mo so mo subscribe na mo hwe videos no e ma channel no so etimi enyini na ene no enchwe enko mo bibia yankopon enhwe subscribers na yankopon fa ni hira no enko emfama wo afensu na be subscribe no wo afensu na wo hwe no yankopon enhira na onka wakoma na so be subscribe to the channel na enema enso etimi akwi na enema memfa nchiaso kopa enko emfama Mr. Williams uno oboeno eye Canada Samson Mr. Osei Prince onso obo adwuma enso ewo Turkey amunyina no motasa eno eye channel yachi anema eguso ekoso Asante Kotoko womo aswe ene yeko edensa na atumi aba latest feelers no e Mandates TV subscribe na onso share leave your comment na bibia enso enkwe na Asante Kotoko maswe tie feelers na eba emfrene enkopense week when bakona we na anticipation no ayade se mu baye mako baye enan enum de Kotoko atimi akonfirm ti wonim se players na dika kera cho se Frederick Asare goalkeeper ematima ne din ene no Accra Lions sesia no oye free agent ne contract on Accra Lions e won atimi aso ya confirm ya ma so ne de wadwene Asante Kotoko team no obebo edemo na David Abagna Sandan yesi ne deal no ayesanwe bi unya ne ba bia Mandates TV ye be kire mu e de acho ne atien se David Abagna Sandan wako RTU mpanimfo ene makodi nkama na brantne sama o kan se watete se Asante Kotoko epeno na ayade se RTU team no ton ama Asante Kotoko nanso no David Abagna Sandan no onyanya information bia emfiri ba bia na ede ene ekọ ama akwara na dwa enye se Kotoko no ena ompesa bebo Kotoko ne de David Abagna Sandan nya bebo na ne tie ne se deal na ekọ so na wono akwara no wonnim ho hwe na ama na dwa yesi 10 board members bi ewo no RTU womo na ne no omo eye deal no omo emo akwara na mane management members enso ennim ho hwe entene no David Abagna Sandan yesi wadwa but on the Kotoko no wonyo bebo nti deal no enchempanimfo ebetimi ahia na nkomodidi enso atimi akoso latest yetimi edi adown me patwa ne atie ense tie we pa e breaking Enoch Morrison esna kan edimatima ne dine Ken Pfizer akwala no akaka krabi na ne contractor oni Ken Pfizer won abawiye wakọ pana ne dine Alhaji Kalim Grusa ho akara chene se Asante Kotoko team no show interest inti onya no na onko na ni abri inti abrante ne din ene Enoch Morrison likely se obesi akan ama Asante Kotoko Enoch Morrison likely se obesi akan ama Asante Kotoko latest feelers no ye di atan Mandates TV and internet da bia kan se subscribe leave your comment Mandates TV ye kura feelers ye kura nsempa ensem ye kura bi papa ene ye sense atwa so Accra Heart of Folk woman so aswe ensem eba Accra Heart of Folk womo transfers no ensam no binum atimi asi deals no ebi asi na Benjamin Afutu Kote wodim sa akwa no every Heart of Folk ana etimi koye na enam se ne contract situation ne honsem bebrenti no na ese akwala no person ba House of Folk back na nso management ni bi mo embe akwala no technical team ne de almost munya a branch ne dine Benjamin Afutu Kota enema betimi akoye etimetimon na technical handlers ne se mo de mo hia akwa no na management ne bi mo ese mo hia akwa no na odim se Heart of Folk omoni a branch ne din ene France twene awie para mo se mo hia branch Benjamin Afutu Kota enu achi a branch Kasim Adams yebeka na ho asem enso e wo show e retrew yebeka na ho asem o show no so na abrante Benjamin Afutu Kota latest am secretary mpanimfo ne bi etimi atum mpanimfo so monko na money Heart of Folk mpanimfo no ayade se opani Togo afeda mo enkodi nkomo science akwa no be here services e wo House of Folk no mo science enfana mbra back and latest
men say camera on some it me down na Francis Chine Isco da bia me carriage was akwala we ne de men no ene tifie ntino me kan wan sama menim ba bia me free it me eba when house folk tim na ahwie na ne yete ne say the amadi on house folk entimi en announce ne tiri ye pa ti san semwe ye pa mandated TV ye kura Phyllis da bia di eba ti yese ne contract no issues bi mo ewo ma e was empanimfo hwe na omo settle niema enti heart of folk empanimfo asande documentations no edi akoma atuma ne dine eno Beche United ene Francis Twene ade se ne nkofo se ne no wo mo enhwe na omo ntimi ensete bibia na enema enso enkwe eno achi ne Beche United for say ansamba ja Francis Twene amana atimi akwa heart of folk no ombetimi aton kura no house of folk entuaska nyina emfama mo I was say heart of folk etimi etuaska no ansamba etimi release player no amano so abesi akan edi ama Accra heart of folk na Kasim Adams madika kana wasema da chosa abrant no heart of folk company for esi omo na Asia unum say chan qualifies no abrant etimi ko bobi inti no mo be piem Ghana no house of folk company for any Kasim Adams ebeshia enu anti omo Great Olympics empany for beshia no ma hwe say abrant Kasim Adams no heart of folk ebetimi assign no edna ka abrant the din Benjamin Afutu Kote ene no no aya branch the DNA Francis Twene ho se na bia ene obetimi akwai etimi edi ama mo latest no yetimi eda down channel so so fe ene mo chance a omo ne branch Benjamin Afutu Kote edi no omo person mo ye hu adwuma ene Kasim Adams na omo aye saade no so ene Kasim Razak rather Kasim Razak saade no na omo aye hu adwuma simple se na bia sa branch two we no ebetimi I join Francis Twene na sa house folk team no so de bibia enso etimi ewu etimi edema mo yewura mo ewo Nsoatreman coach and Dini Mohammed Gako aka champion say ohia branch Patrick Razak Omotoyosi omonkofa na emfanmra Patrick Razak Omotoyosi ohia no Samson a pious bafo isna kan matman din ene no Kenfaisa onso no ohia no enti omonkofa sa place no emfo mo entimi embra Jengro mo Diana Stars Benjamin Chineboy same panimfa kara chene se abeyanka ne sign on fino onte so Benjamin Chineboy Neymar panimfa se abeyanka ne sign on fino onte so usani 2 years contract ema Diana Stars wabo first year atimi ahwi aka 1 year say enkebe ya wanting signing on fino so na menim se Ghana and a sign contract agreement ne hwi ne sanka se player omra meteso dia menim eno ne mbrane krabian so betimi a nti Diana Stars management se Benjamin Chineboy ebeya enka onting signing on fino so and latest 8 member subscribe to Mandatas TV leave your comments na also share na unions enya bi hwe latest pan ya kurato fama Mandatas TV baba enso abedown no bibia afri adomo akọ adomo etime edi ama peace na waje so edi ama inse shalom.